Bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Ngilethemba lokubana ngilithola liphilile lapha likhona. Ngihamba labafundisi bama babili, umfundisi uCK Mpofu lo mfundisi uOP Mpofu. Bafundisi amukelana abalaleli. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Okhuluma ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo kule iviki ehlelweni lethu lapho esifunda khona ilizwi likaThixo sindawonye. Sengathi uThixo angasibusisa. Okhulumayo ngumfundisi uOP Mpofu. Siyabonga. Siyabonga abafundisi. Lamhlanje sikhangela indaba yomnyaka omutsha u2023. Ukuthi nxa singena eminyakeni omutsha kuyini okumele sikucabange. Ikakhulu nxa sicabanga ngokubonga uNkulunkulu ngalokho asenzele khona ngoba umnyaka ubumude u2022. Ngiyakwazi ukuthi abantu bayaphuma belezi nqumo zokuthi bafuna ukwenzani. Kodwa ke sikhangeleni ohlangothini lokubonga ukuthi kuyini abantu abangakwenza ukutshengisa ukubonga uNkulunkulu, ukukhangela nje ukuthi abanye sebalele ethulini oluqandayo kasingcono kulabo. Abanye bayagula siyabakhulekela kodwa abaphilayo kuyini abangakwenza ukutshengisa ukubonga uNkulunkulu. Siyabonga mfundisi. Ukwendlalela ukubonga kwethu sizakhangela incwadi kaLuka 17. Amavesi ngu11 kusiya kwelika 19. uLuka 17 verse 11 to 19. Bible lithi lona ke kwathi esahamba esiye eJerusalema wadabula phakathi kweSamaria leGalile. Esangena emzini othile wahlangabezwa ngabantu abali10 abalobulephero. Abema khatshana baphakamisa amazwi abo besithi, Nkosi Jesu sikawukele. Kuthe ebabona wathi kibo, hambani leziveza kubapriest. Kwathi besahamba bahlanjululwa. Omunye wabo esebonile ukuthi usilisiwe wabuyela edumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu, wawa ngobuso ngasenyaweni zikaJesu ebonga. WayengumSamariya. Kodwa uJesu wathi, kakuhlanjululwanga abali10 na? Bangaphi pho abayisificamunwemunye na? Ngakho lo yedwa yini obengabuya ukunika uNkulunkulu udumo. So sinanzelela lapha izigulane lezi ezili10 ezazibulawa ngumkhuhlane wobulephero. Esikwazi ukuthi umkhuhlane omubi kakhulu. Wawungelapheki ngaleso sikhathi. Wawusithi ukwehlukana lezihlobo, ukwehlukana lemuli. Umuntu afe kabuhlungu esenkangeni. uJesu nxa ebasilisile la sibona isibonelo esihle kulumSamariya. Uyabuya ezobonga. uJesu abese tshengisa ukwamukela isibongo sakhe. Kanti bebelingekho abali10 yini abaselisiweyo. Bangapha abanye bengabuyanga. So ngamanye amazwi esikuthola lapha mfundisi ukuthi uNkulunkulu usenzele umusa kakhulu ngomnyaka ka2022. Ukusigcina lokusivikela ikakhulu iminyaka emibili le isiphakathi kobhubhane lolumachaya abhuqe iCovid. Banengi abangaqedanga umnyaka ka2020 2021. Kodwa ke iningi lethu kathesi esilaleleyo sesingenile ke ku2023 siphume ku2022. So silesizathu sokuthi simbonge uNkulunkulu ngoba usenzele umusa ukuthi sibe ngabaphilayo. Futhi kumele simbonge uNkulunkulu ngempilo nje asiphe yona. Ukwenzela ukuthi sitshengise ukuthi umlimo siyananzelela ukuthi kasiziphileli thina ngokwethu kodwa ke siphila ngenxa yokuthi nguye osiphilisayo. Ngifuna ukubuyela endabeni yakho mfundisi singakayichiyi ukuthi undoda lo owaphenduka wazobonga wabuya lapha wawa utsho njalo. Itsho njalo iBhayibheli. Wawa waguqa. Wazilahla enyaweni zikaJesu edumisa uNkulunkulu. Kunjalo. Ukuthi uJesu kazange aphonga ukuthula ethi hayi hamba. Kodwa watshengisa ukuthi uyakhathaza ukuthi kanti labana abanye bona engqondweni zabo kutheni. Kunjalo mfundisi. Asikwazi ukuthi kanti bona indaba bengaphendukanga, asinike izizathu.
kodwa kwakhanya ukuthi uJesu kwamhlupha lokhu wayekhangelela ukuthi baphenduke wayekhangelela baphenduke bazobonga so ngeyindlela ngicabanga ukuthi uJesu ukhangelele ukuthi singaphonga kwenza ngani kasiboni akunje uthole nxa umuntu ekunika umuntu wenzela umuntu utaphonga uzithulela kunjalo uyazibuza ukuthi umuntu lo uyasola kanti umuntu lo kananzeleli ukuthi wenzela into enkulu kunjalo mfundisi thina khonapho emakhaya ethu angithi kuyapheka ukudla nxa umuntu engaphonga ukudla nje asukumahambe ngibona ukuthi kuyatshiya imbuzo lapha kuhamba njani kodwa kuyabonga abanye baze bateme leziteme ayikho lokho yikho uNkulunkulu ukhangelele la ukuthi abongwe khonapho mfundisi usethethe amazwi emlonyeni wami thina wawusithi ungadla usuthe ungabongi ukuthi empofu esibanda babe kuphakulela bathi awusutha ukutshengisa ukuthi babe sifundisa ukuthi kwenza njani uyabongwa lo uNkulunkulu lapho uJesu simbona egcizelela leyo ngqondo yokuthi kuhle ukuthi sinanzelele ukuthi nxa siqeda umnyaka siqalisa umnyaka omusha sibonge uNkulunkulu. Mfundisi ngisakwathi ukuthi nathi sikhuluma khona ngakho ukuthi ukucwayiza kwelihlo lakho kwesikhathi uzathi hayi into ezenzakalela into automatic ukuthi inhliziyo yakho ichaye ubona into ezenzakalela kunjalo mfundisi yikho kuqakatheke ukuthi sibonge uNkulunkulu ukuthi uvuke ababe sithe wadala emacansini nokufa nxa ulele ngani ufile bakhona abalala bangavuki ufundisi opi bengisithi mina kwesinye isikhathi izinto lezi asizinanzeleli nxa sisaqinile kodwa nxa ungakhangela abanye abantu kumbe ngosowenu abagulayo engcenye kumbe asebedlulile empilweni uza kubona ukuthi ngilesizathu sokubonga ngumusa kaThixo ukuphila so kumele sikunanzelele khona lokho ukuphila kwethu uNkulunkulu akuzenzakaleli ukuthi ngiyaphefumula akuzenzakaleli kulo Thixo onguye osipha umphefumulo khonoko singakulibali. Mfundisi ungakayikhatshana sikhula angazi khathesi kwakule nkonzo yomnikelo wokubonga njalo kwakusiba kwangaphonga ukubonga kuphela tempo hayi kwasuba lo mnikelo ukuthi uNkulunkulu ngiyakubonga mhlawumbe leyo iyakhulunywa lapha kuHubo uHubo 116 iverse 12 sisiya ku17 ithi yona ngiza kuyinikani inkosi ngazo zonke izenzo zayo ezinhle kimi na ngiza kuthatha inkezo yokukhululwa ngikhuleke ebizweni lenkosi ngiza kugcwalisa izifungo zami enkosini phambi kwabantu bayo bonke ngizakuya ku17 ngiza kunikela kuwe iminikelo yokubonga ngikhuleke ebizweni lakho antu uyabona ukuthi umhlabeli lapha uyabuza uthi nxa ngikhangele uNkulunkulu angenzele khona umbuzo engisala lawo ukuthi inkosi ngizayinikana uthi yena ngilezifungo engizenzileyo bengithe uNkulunkulu ngizamenzela lokho lalokho uthi nxa ngikhangela umusa wakhe ngokungigcina lezibusiso zonke anginike zona ngawona lo mnyaka kumele ukuthi izifungo zami ngiyenze njani ngizigcwalise ngaphezulu kwezifungo abesithi angisoze ngihambe ngingaphathanga lutho ngizanikela umnikelo wokubonga bese ngidumisa inkosi yabo so umnikelo wokubonga ukhona eBhayibhelini so sikhuthaza abalaleli sizikhuthaza lathi ukuthi asikhumbule nini ukunikela umnikelo wokubonga kuThixo sitshengisa ukuthi siyavuma ukuthi ukuphefumula kwethu ukutshaya kwenhliziyo ukuvuka sisiye emsebenzini lezifuyo zethu lakho konke uNkulunkulu akugcinile konke silakho kuvela kuye asitshengise nini ukubonga ngalokho. Mfundisi ungakathi sisuki khonapho ngiyacabanga ukuthi nxa ukhangela umnyaka ka2022 wonalo esiwugqibayo ungakhangela inkambo yempilo bafundisi sidabule phakathi kwezindawo ezehlukeneyo kunjalo umlimi usichaphisile imfula kunjalo usivikele phakathi kwezinyoka labofezela kunjalo kulezinto eziningi kakhulu abanye baphume phakathi kwezingozi ezesabekayo kunjalo kodwa uNkulunkulu usenzele khona lokho kuqhakathekile ke ngibona nisithi thina kuqhakathekile ukwenza njani ubongwe lokuthi ngoba sibonga singaphonga ukubonga ngomlomo nxa kuvuma akube lo mnikelo wokubonga lokumdumisa uNkulunkulu ngalokho asenzele khona kunjalo mfundisi mfundisi CK uthini lapho uPaul siyabonga uPaul lapha encwadini yabaseThesalonika bakuqala ngo5 ivesi ngelika 16 usiya kwelika 18 ngizayifunda lapha ithi yona ke thokozani njalo khulekani lingadinwa abe sesithi u18 emfuna ukumgcizelela uthi bongani uNkulunkulu ngako konke
ngoba lokhu kuyintando kaNkuluNkulu kuKristu Jesu ngani. Bongani. So ke ungananzelela ake sike sikhangela impilo esiphilayo kathesi ngithi konapha koBulawayo. Izimota kathesi ukuze uyipake edorobheni ifuna idola ngehola. Akuqalisanga koBulawayo nje kubogweru ngale lokwamanye amadorobho kwavele sokungenile. Kunjalo. Kodwa ke kasikhangeleni umlimo asenzele khona njengoba ke sesikeza kutsho lapha ukuthi ukuchaya kwenhliziyo khona kuyana akuzenzakalele. Ukuthi ungahamba kathesi ugule uyesibhedlela kuthiwa udinga umoya lo kuthiwa ioxygen ngesilungu. Uyawuthenga uyawubhadalela. Kodwa ke okaNkuluNkulu siuphefumula nsuku zonke mahala kulambadalo. So ke umpostoli Paul lapha abesegcizelela ukuthi kuqhakathekile ukuthi sibonge uNkulunkulu ngako konke asenzela khona. So ke kuyagcizelela futhi like okukhulunywa ngumfundisi uMpofu ukuthi kumele singambongi ngomlomo kuphela. Nxa kulesikhathi kumele umnikelo ukhule isikhathi lapho siqhiba khona umnyaka. Singele eminyakeni omutsha. Ngoba kumele sibonge uNkulunkulu ngalokho asenzele khona ngokunikela umnikelo wokubonga kakhulu. Le nkomo ingaphuma. Izifuyo kakhulu ngoba abanye bayabe bengabusiswanga. Ukubonga uNkulunkulu. Ngibala mfundisi ngabala ngomunye indoda ngesikhathi ovula indlela bengena lapha. Undoda lokuthiwa bafika kwakumhlangano wamadokodo. Kwasokuthiwa umnikelo wokubonga uthiwa wakhipha inkomo. Kala kathe inkabi bonga. Uthe senjalo wathena ngothi ngikhiphele yomkami. Alright. Wathi ngikhiphele abantu abami. Wabona abanye benganyikinye wathi ngikhiphela laba abanganyikinyekiyo zabane. Angijabule. uNkulunkulu senzela izinto ezinkulu wafundisa esingeke siziqede sizibalise. Esingeke sizibhadale futhi. Khangela mfundisi. Uyabona kathesi ikhisimusi. Sigqiba umnyaka siqalisa umnyaka omutsha. Kule nqwaba zamagrocery athengiweyo angasoze aphele. Singabonga ngamagrocery esiwathengelweyo ukuthi sibonge uNkulunkulu ngalokho asenzele khona. Khonoko kuyabe kuza kudonsa kakhulu umsebenzi kaNkulunkulu ngokusiza abanye abangelakho kona lokho okunjalo. Sikhumbule labantwana bezikolo liyakhumbula ukuthi ngesikhathi ukwabalisa mfundisi lapha ngesikhathi seCovid. Bekufundwa nzima. Kunjalo. Kodwa abantwana ukuthi sibabone bebuyele ezikolo. Sasingasakhona bazabuyela ezikolo. Kunjalo mfundisi. Abanye sebebhalile imhloliso yabo. Abanye lokubhadala indleko zesikolo bekuyinto enzima kakhulu. Kodwa uNkulunkulu usiphathisile ngendlela ezithizo bana sibhadala. Mfundisi Opi. uHubo 95. Ivesi ngu1 sisiya ku3. Ithi yona wozani siyihubele inkosi. Sihlabele ngokuthokoza. Kulo idwala lokukhululwa kwethu. Kasize phambi kwayo ngokubonga. Sihlabele kuyo amahubo. Ngoba inkosi inguNkulunkulu omkhulu, iyinkosi enkulu phezulu kwabo uNkulunkulu bonke. Lapha siyabona futhi ukuthi ekubongeni lapha kuyahlatshelelwa ingoma zokudumisa uNkulunkulu. Sithakazelela ukusigcina kwakhe lokusilondoloza kwakhe umnyaka uze ufike emaphethelweni. So ukubonga ngumcabango ogcizelelwa kakhulu eBhayibhelini. Kuyahlatshelwa ingoma zokubonga, zikhona ingoma esingazihlabela, singahlala sithi gwaqa njengezimuli. Siyasibona abantu ngesikhathi somnyaka omutsha bedubula okunye okuyizinto lokhuyana okunye okunenginengi. Belala belindile. Belala belindile. Kuhle ukuthi sihlale phansi njengemuli sibuthane labantwana. Sike sinanzelele abantwana labo bakufundiswe ukuthi bantu abama siziphilelanga umnyaka wonke wona. Besigcinwe nguNkulunkulu kuhlatshelelwe ingoma zokubonga. Kube lenkonzo okunye engakukhuthaza abalaleli kulesahluko lapha kuHubo ngu136. Isahluko lesi ngingasikhuthaza ukuthi abantu basifunde. Isahluko ngizabala isibonelo sevesi eyodwa lapha. iBhayibheli lithi yona bongani inkosi ngoba ilungile, ngoba uthando lwayo olungapheliyo lumi kuze kube phakade. Ungayibala ivesi liyana iyalandisa izinto eziningi kodwa kulomugca ogcizelelwayo ukuthi uthando lwayo lumi kuze kube phakade. Uthando lwayo lumi kuze kube phakade. Yivesi nje esingayifunda ngekhaya sivumelana. Omunye ayifunde abanye bevuma uthando lwayo lumi kuze kube phakade. Uthando lwayo lumi kuze kube phakade. Khonoko kuyasincedisa ekuphileni kwethu ukuthi sibe kwazi ukuthi osiphilisayo ngubani. Izimpilo zethu zisuka kubani. So inkonzo yokubonga iqhakathekile ngesikhathi esomnyaka omutsha. Ake sithi gwaqa njengezimuli kumbe njengabomakhelwane ke sibe lenkonzo yokubonga, sihlabelele ingoma zokudumisa, sifunde izahluko ezinjengalesi iHubo ngu136 siyidumisa inkosi. Mfundisi ungakayichi khonapho siya ku CK.
Kawuboni yini ukuthi sijayele ukucela njengabantu. Sicela izulu Nkosi. Sicela imali yekubhadala. Kunjalo. Esikolweni, sicela umsebenzi, sicela lokho. Kodwa ke bese sikhohle ukubonga. Kunjalo. Akunjela ukuthi nxa lo mntwana ocelayo sonke isikhathi noma umnika phongo ubecela kuphela. Ethathe kuphela flathele khamba. Athele ngabonga. Yeah. Sikhe usiphatheleni. Siyabonga mfundisi. Sizacicizelela indaba efanayo ukubonga encwadini kaMahebheru 12 ivesi ngelika 28. uMahebheru 12 ivesi ngu28 ithi yona ke umbuso esiuphiweyo akawunyikinyekiswanga ngakho asimbonge uNkulunkulu ukuze simkhonze njengokuba efanele ukukhonzwa ngokuthobeka langokwesaba. Okugcizelelwa ukubonga lapha mfundisi. Nxa kugcizelelwa ukubonga ukuthi umlimi lokho asenzele khona ungakhangela ikakhulu kithi lapha elizweni leZimbabwe kulokuthula. Kakula budlwangudlwangu, kakula kuvukelana. So ke kutshengisa ukuthi umlimi uhleze esihlalweni sakhe ubambile izinto zonke. So kumele simbonge, singapheleli ukumbonga kuphela, kodwa ke sibuye senze njani? Simkhonze. Imkhonza. Mfundisi nxa sikhuluma ngokumkhonza ngicabanga ukuthi abanye sebengakhonza ezinye izithixo. Bathi babonga abaphansi. Right. Esakhuluma ngabo ukuthi hayi abaphansi kabazidlula. Kunjalo mfundisi. iBhayibheli lithi kasibongeni uNkulunkulu. Umdali wezulu lo. Yebo. Ubamba impilo zethu. Nguye esikhuthaza ukuthi ekubongeni kwethu kasenzeni njani? Kasimkhonzeni yena. Simdumise ngoba yena ufanele ngalokho asenzele khona, ufanele ngoba nguye umdali wezinto zonke. Opi uthini umhlabeleli? Siyabo ihubo ngu103 lapha ivesi ngu1 sisiya ku4 isilethela omunye umnakano lapha ngendaba yokubonga. Ithi yona ibonge inkosi mphefumulo wami. Lakho konke okuphakathi kwami kakubonge ibizo layo elingcwele. Amen. Ibonge inkosi mphefumulo wami. Ungakhohlwa yilokho ekusize ngakho. Yona ethethelela zonke izono zami. Lapha zonke izifo zami. Ehlenga ukuphila kwami ekubhujisweni. Engihanqa ngothando olungapheliyo langesihawu. Esuthisa ukulangatha kwami ngokuhle. Ukuze ubutsha bami buhlunyuleliswe njengobokhozi. So iBhayibheli lapha isitshela ukuthi uJehova kumele simbonge ngengcenye yethu yonke. Ungafunda ngalo kuMateyu 22 ivesi ngu37 siya ku40 kuyakhulunywa ngokuthanda uNkulunkulu ngamandla akho wonke la ngomoya wakho wonke. So lapha umhlabeleli ugcizelela khonoko ukuthi kumele ngimbonge uNkulunkulu ngazo zonke indlela ngokuzinikela kwami konke. Abe sisithi yena akumelanga ngikhohle uNkulunkulu angisize ngakho. Abe segcizelela omunye umnakano ukuthi uNkulunkulu wasisindisa. Silesizathu esokumbonga uThixo ngokuthethelele zonke izono zethu. Abanye khona apha singakhangela indlela kulezi izinto esizenzileyo kade kumele ngasifile. Kodwa nxa ukhangele uyakwazi la ukuthi lapha into lana ngiyenzileyo ngabe bengisebenzela umuntu engeke ngawumbulele. Ngakho bekungumuntu ongiphilisayo ngabumbulele. Kodwa uNkulunkulu ukugcinile wakuthethela izono. Nxa ukhangela okunye kumele sikubongele uNkulunkulu ukuthi uthethele izono zethu. Ezinye kade zingabangela ukuthi sife kodwa sithethelele. Wasifela emthini waseCalvary. Isizathu esokuthi simbonge sibaneso ngoba kungekho khona lokho akulanto esingayenza asilalo ithemba njengabantu. Kusincedisa kangakanani bafundisi nxa sibange ekuphetheni ukuthi nxa singena eminyakeni omutsha singene silenhliziyo yokubonga. Iqiniso ukuthi asikwazi ukuthi uyabusiphatheleni njalo. Asikwazi ukuzasehlela asizazi izilingo eziphambi kwethu. Kodwa kusincedisa kangakanani ukungena silenhliziyo lengqondo yokubonga. Siyabonga mfundisi. Lokhu kusincedisa ekuthenini antsho umnyaka odluleyo sesiqibile. Sananzelela izinto ezinengi umlimi asenzele zona ezinhle. Sananzelela ubunzima lezigodi ezinzima esidlule kuzo. Kuyasincedisa ukuthi nxa singena eminyakeni omutsha sikhumbule emuva lapho esivela khona bekungelula. Kodwa umlimi wenze njani? Usicaphisile. Njalo bekulobunzima obuthile kodwa umlimi wenza njani? Wasisiza. So kuyasinika ukuthi even umnyaka wona lo esingene kuwo lanxa singawazi ukuthi siphathelene sibekwazi ukuthi uNkulunkulu uzasithungamela futhi asidlulise asiphathise lapho sihlangana lobunzima. Sifuna ukuyigqiba mfundisi CK lapha nothi uyiqedise. Siyabonga mfundisi sizafunda encwadini yezikronike zakuqala kumbe imlando yakuqala ngo16 ivesi ngelika 34.
Right. Ithona ke bongani inkosi ngoba ilungile. Hallelujah. Uthando lwayo olungapheliyo lumi kokuphela. Aha. Lapha sitshengisa ukuthi inkosi okumele isizathu kumele siyibonge ukuthi yona injani ilungile. Njalo injani futhi ithembekile. Uthando lwayo kakula ndaba ukuthi kwesinye isikhathi nasiyasiphambuke senze njani lona lumi kuze kube naphakade. Siyabonga abafundisi. Angazi ngamafitshane nxa sigqibayo indaba yokubonga. Siyabonga. Indaba yokubonga nxa sikhangela umnyaka omutsha angisakwazi umfundisi ngowathi ngiqoqele enye indaba lapha ukuthi kulobaba owayejayele ukunika umntwana wakhe $300 ngenyanga. Alright. So ubaba lokuthiwa umntwana lo wayesithi angaphiwa leyo mali 300 aphindi futhi aphenduke uzobona uyise. Yahlathatha imali ahamba ayizidlela imali. Ngelila nguyise wathi umfana lo waqalisa ukumnika umfana wathi uyabuya wamnika $5 ngelanga elilodwa. Umfana wathi baba phela ujayele ukunika 300. Uba wathi wena ngingakunika 300 yikho bonga khona usuhambe futhi ungasaphenduki. Ngenxa ukuthi mina ngiyakuthanda ngifuna ukuhlala ngidlelana lawe. So i300 ngizakunika sibili. Kodwa sengizakunika $5 ngelanga for 30 days ukuze uhlale usenza njani ubuye. So nxa singangena umnyaka silomnakano wokubonga kuyasincedisa ukuthi kulezinye izinto uNkulunkulu afuna ukusenzela zona ezinengi. Kodwa kwesinye isikhathi ngenxa ukuthi asila ngqondo yokubonga izibusiso lezo ziyaphuza ukubuya. Kodwa singaba le ngqondo yokubonga izibusiso zethu ziyabuya ngesikhathi esifaneleyo. Siyabonga abalaleli, siyabonga abafundisi. Indaba yokubonga umnyaka omutsha ka2023 esingena kuwo. Siyakhuthaza abalaleli bana kasimbongeni uNkulunkulu. Senzele izinto ezinengi kakhulu. Asimbongeni ngakhona lokho. Sibe sesikholwa ukuthi uzasiqhuba nxa singena eminyakeni ka2023. Ngilogwalo ke enilupha mahala luthiwa lona Steps to Christ. Izinyathelo eziya kuKristu. Thumela kuphela umbiko wakho ku 0718 444 196 0718 444 196. Lolo gwalo sizalungisa ukuthi luthole lube ngolwakho. Silifisela umnyaka omutsha olokuthula olentokozo. Labafundisi sizabanika ithuba ukuthi balifisele umnyaka omutsha u2023. Mfundisi sike. Siyabonga mfundisi. Siyalifisela umnyaka omutsha olentokozo lokuphumelela. Kodwa ke singalibali ukubonga balaleli. Mlimali busise. Siyabonga lami ngilifisela okuhle kakhulu sengathi Thixo angalibusisa alenzele kahle. Into enkulu uThixo ongambonga ngayo ikuchumayela ngothando lwakhe kwabanye abantu. Akuzinike umlando ukuthi umnyaka lo wesingena kuwo ubonge uThixo ngokutshela abanye abantu ngothando lwakhe ukuze labo babe khona embusweni wakhe. Ungenze njalo uThixo uzathokoza ngawe aqhubeke ekubusisa. Siyabonga. Siyabonga kakhulu balaleli, siyabonga ukubana libe lathi. Sibonga usekelo lwenu, inthandazo yenu lokulandela lolu hlelo ngendlela emangalisayo. Limali busise nxa singena ku2023 emseni wakhe siyakudibana njalo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo ngelanga elifananayo. Inkosi belani. Siyabonga.